Tunlai Khovela Kanchanchin Thar Tamber Hichu Anti China Lam Ani Deu Vek Maya China le India Ladakh Face Off Avanga Line of Actual Controller Bauruak Asan Wanglai Vel Khan Australian Army te Ron Enroll Anchak Zek Niom Tak Ani Eurasian Times in Antar Lang Tlat Mai Australia in Aral Thuamnen Army Apo a Special Force Enge Mozat Ladaka Ronda Adwa India nenpo anlo indor nuala mase India hian do kankila chinfeldan angai tua wangin alo narri niin asriat heiba ka hian antarlan danin British sarkar chak wanglaya British in ram aup ho British colony ho zongjong te China laka British colony zingami India venghim turin inron khom na te po anlo nei ani ome Anram Thewa Inral Ring Vek Turin Thutluk na Anlo Siam Fel Thap Manbok Niin Antarlang Ani Hethil Ngong Kal Zela Anti China Ram Anpung Chau Zela India Laka China Chet Dan Kha Ram Somsari Chuang Zeta Intelligence Den Satellite Mangin Anlo En Thachar Charbok Chuta An Report Dan Chuan India in Aram Ven Him Atuma China Bay Turle Tibuai Turin Ma Alalawa Aram Chin Veng Him Tur Ero Chuan China Lo Machon Turin Ain Buat Sai Nasahle Thunga Mase India Hian Adang Zovin An Ringlo Chu Wangin British Colony Ramte India Pui Turin Anlo in Ral Ring Deu Vek Ani China Ero Chuan India Ram Lak Atuma Englai Poin Bay Mai Thai Turin Ain Chek Lut Rip Man Lea China Ain Buat Sai Dan Kha Indo Na Tak Tak Machon Tur Ang Main Achea Athurwal Pui Pakistan nen Arwala Kil ni Atanga India Baithut Turin Anin Ruamana Hei India in China Adan Thai Anrin Launa Chan Kha Ani Rampania Ramchen Om Vevele Ngalten Kil ni Atanga Andauron Chuan India Kha Din Mun Laom Taka Adinga Khathil Kha Atheng Ani Vai Chuan India Biakron Masakpo Antumlo British colony ram tamjok te China le Pakistan dangchat turin chet chua ngal mai antum ni in tarlan ani heng ram te hian India din mun kha athat lo zia an hril ranga China lam anin suan kwalvel dan te po satellite thalak anron thon deuh reng ni in tarlan ania India sipaite an position an thlak vezel boka China lam ngai athalo nge China Foreign Ministry thu puang tu in India avau zo chawa chopchil takin China antol kir thuta India lampo antol kirta ni in tarlan ani mase tuna hian India din mun hi alahim chuanglo ani anti China hian CCTV4 anlo nutchia atangin ramria India sipaite patrolling an nei dan anlo thlir ranga galwan lui an kan na tura leilon ando chopte chu China in angai mo hle aniti Times Now chuan antar langa China Foreign Ministry thu puang tu chuan India sipaite chet dan chu innorlet na pushbacka angai aniti ansoi thu antar lang bok China in Nepal sarkar athununa Pakistan po athurwal pui thataka asiam to boka China thachakna rinchanin heng ramte naujok India then om panhi hi India laka an huang tau sot lea Nepal in India rambung then khat aram chunga arin luta Pakistan sipaiten India chu lai puile silai dang mangin anron kap boka India in Pakistan sipaite hi akap let ngal aniti antar lang bok ti chuan India hian inven himna amamo taviau ni in alanga kilthum atanga baina tok mai thai ania wangin The Hindu chuan India sarkarin Quad Alliance din rotna apom don ta niin antar langa hei hi anti-China alliance ani berang mase tuna hian nget taka indin ani ri don lawa atul huna ennon le thei tura ruaman ania mase nget takin andin tlang zela in kai hruina po nget le felfai taka anduan thuai anring bok Quad Alliance hi quadrilateral alliance ti na ania Rampali Trangrual Pol ani donani chungram te chu USA Japan Australia le India te ani don ni in tarlan ani July ni som Nimin Khan Republic TV chuan discussion hemi chungchanga hian anneya
laifa pek chua ani discussion hi trum ni nei ania atum khatna hian heng ram pali United Kingdom China India le Australia te atanga expat hawin zona an changloma expat tamjok hian he thil inmung me khi khovela superpower an niringot dona United Nation in lungrual lo takle European Union tho hona thatak nei lei theilo ain anin pum khat dona China thachakna chuchat tur chuan atluka tha an an ringlo Beijing lam ai o hian heng hi apom thu asoya mase nakin zela khovel ram dangte tan po anla hlawm theyang ti arin thu asoya heba ka hian US le India an telawang hian an mani thlop tu ram te chu telvelo mase boina tak machon ani chuan an ron telvevek arin thu asoibok ni zanlama discussion hi India expert tenen nei ani lea India chuan thutluk na chiang tak la siam lo ma se atel ngei donin alanga soihona atanga alandanin US chu akhai pa ber ani mela ma se thunei na anei sang bik don chuang lo nin an soi tin hengram pali te atang hian China in sum hailu na kong anei te an chu chatanga ram pali te hi sum don na konga le technology lama anin puiton don bok nin an soya intelligence te po thupoimo anin thon ton vek don bok nin tarlan ani India hi China company tamna ber mun ani awangin economic lama har sat na tok na saber tur ani mela mase economic war hi India hian bul atan toa ain siam rem mek zel ni in an soiboka US thurwal pui South Korea technology na sajokin an chortang kai tura ngai ania damdoilama antibiotics siamna konga harsatna atok mai thaibok antibiotics siamna tura mamo te hi India hian China atanga alaklu deuwek ania mase US atangin anduang tok chu anmu thai anrin thu an soibok The Economic Times chuan South Korea chuan India nena insum don ton na chu India trade deal thajok siamin aron inbun lut trandon ni in antar langa smartphone company lianber Samsung chuan Noida anin bun na hmuna India in a export thai turin RM khom zongjong nen an thok thuai don ni in antar langa hetianga ni chuan Samsung smartphone man hi India rama aman aza vevela atlan hiam dona India in a export thai don bok ni in tarlan ani tuna hian Samsung hian ahma saberatan India Samsung Galaxy smartwatch chu Noida manufacturing industry da turin ti fel ani toa he sana chang kangjat mai hi tuna hian cheng sing hi sangriat zali somkua ania made in India ani to dona lunch tran mek ania lunch thar hi cheng sing khat sangkua zakwa somkua ani dona ni 4G support smartwatch hi aluminium edition ania khovel sana chang kang berte jingami ani a size jithumin siam ani dona design danglam takvek an nei don bok Noida hi Uttar Pradesh om ania Samsung hian smartwatch pa ka hian Samsung refrigerator fridge po Noida siam chua ani to don ti an puang to boka Samsung fridge thar hi aman an hiam duai don boka China company higher vel ai chuan kan du viau jok ngeyang Noida a hian amma kha chuan rem khom savekin Samsung product hi import ania tuna hian India siam anianga India hian a export thei to don jok boka ram chunga Samsung product man hi anhiam duai to don ani Samsung smartphone le air conditioner tele Samsung product dangte po Noida hian assembling ani deuwek to dona chumi tur chuan malak zel ani ti tarlan ani bok ti chuan quote alliance nge China ding changjok don ti ani ta ani Republic TV chuan India le Australia chuan Indian Ocean China travel thli thlai pa Indo nun chan zir turin an sipai tele Indo longte an tir chuak don nin an tar langa Australian le India hian Indian Ocean atanga China in chet atho theina an dang chat don ani tarlan danin Japan in East China Sea lama China counter turin chet alave thung don boka South China Sea lama US le athurwal puiten South China Sea ven him na an thok don bok niin tarlan ani
hetila hian voin July ni som pakhat hian Chinese ambassador to India chuan inremna kan dua kan ti hlot ling mek bok ani atia China le India hi melma kan nilawa kan in thian thatna kan von nun thara thodun na thatak kan nei le thai chuan rampan hi te hi buaina nei lovin kan om le thai don ani atia India point China en san mek na kong hi zolovin lohoi kirle se China chuan adu ani atia ramria po kanin nuk niam toa boruak thalo le ven thon tur engma aum to lo ani ati China ambassador Sun Weidong hian YouTube a voin khan minute som pariat lai thu asoya India sarkar lo hriatatana ati ani mase India Defense News chuan Sun Weidong thusoya hian soifia tura anbei sei asoi lang loti antar langa China People Liberation Army ta chu Ladakh atangin tolhnung deuh mase 6 Mechanized Infantry ta chu Xinjiang Military District Control na hnuayami ania Hot Spring Vela Artillery tenen anla om hi asoifia lo nin antar langa India chuan heng te hi a hmuin a hriati antar lang bok heba ka hian kan hriat thiam ol samjok nan armor vehicle indona manchi motor le tank timayang 17th emo 18 mechanized infantry emo tachu muntam taka line of actual control naivaya anla omti antar lang boka hengte annuk kirlo hi India in a hrethiam ngai don lawa chuwangin LSC dungtluana ral thuam le sipaite tamtak LSC atanga tlema ladeu zoka chopvevek anniti antar lang boka heba ka hian China hian radar system le anti aircraft lam ral thuam te po an chop nualti antar langa hei hi China foreign minister hian athu soi sei takmaya hian asoi lang tello le asoi fialo hian chan thatak anei nin an hria ani buaina akiang mai don lawa buaina thar alola in chop zel don jok ang viauri ani